nang katoje tu tahu balidara dena paja si salah magi na dena paja si salah nasaba angka si di dena paja tu lumesa itanana tahu we si komo na bingkun na yero peta we lette narekoan kama pakorotania sipa poleri nabita na fegau tuori lebon na itanai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hadzabal ahzaba wahda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ifakudisi tandra asyukur kamaraja talori sesi arajanna pangalla ta'ala nasabari lalanna iyewi watwewe nafakke totoriki madappu ngeri lalanna iyewi bolana pangalla ta'ala. Insyaallah abdappu ngetta rilalanna iyewi waniwi akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama muari imati insyaallah ri as-sori mondrina fungalla taala rilolongengi pamalatna pode tudang ngetta iyewi waniwi na angka wadding riyala lalan asalamakan tamal lalanna surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tomatuanku yang mana, sila suratku yang mana yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Rilalanna yewatwewe kita masih berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan ke-12 oleh rilalanna bulan Hijriyah. Bulan Zulhijjah salah satu bulan dari bulan haram. Ya sange bulan haram, bulan malabi. Jadi nareko to Makkah dah haram, ya kelorek itu malabi. Nareko angkari lalanna agama tak Makkah dah iharanga ki pegok iyewe. Batuan na ada narekode ne pego iyero malapiki iharang ki minungi inunga mape wajue berarti nareko angka atau minungi inunga mape wajue tania atau malapi iharang ki mandre riasange asele ceko berarti nareko angka atau mandre asele ceko tanya atau malapi iharanga ki mapopori mundri
berarti nareko angka tau mapopori monri tania to malabi palisi pemang maka nareko angka pangko kang hara ri ramperi dalan na agamata nareko ya belayero pangko kang harangi berarti malabiki bulan Zulhijjah salah satu bulan haram yari gana tu makkada ulan nafaka lebih ngala ta'ala nareko iritai bulan Zulhijjah sehingga disebut dengan bulan haram nasabak dua telu baraka natarub ngala ta'ala rilalenna makkotofaro rilalenna bulan Zulhijjah megaladde pakkasiwiap battoa natarub ngala ta'ala rilalenna pada-padanna pelaksanaan ibadah haji ipegok di dalam bulan Zulhijjah. Degaga isaliwanna bulan Zulhijjah. Pelaksanaan hari raya Idul Adha ipegok di dalam bulan Zulhijjah. Buraki malepa tomagere olok-olok kurban dilaksanakan di dalam bulan Zulhijjah jadi megalanda yero alat biren natarop ngala ta'ala rilalenna sehingga dikatakan bulan haram. Selanjutnya agafi baraka natarop ngala ta'ala rilalenna bulan Zulhijjah sehingga dikatakan bulan haram. Maka dayero nareko bulan Zulhijjah malam itu itarima farelo doange. Jadi pamegai pak farelo doat tari lalan na bulan Zulhijjah. Pakanjaki wi farelo doat tari lalan na yeulange. Kamu pak waktu kira-kira 7 hari atau 6 hari ke depan. Jadi pakanjaki wi bateta melodoa rilalan na ye bulan Zulhijjah. Apalagi makun raya. Itu ini makun raya bu matar parelodoata wek katelu pi idi oranewe melodoang sisa makun raya melodoang nenapas si banding onrotaranna parelodoan na makun raya. Apalagi nareko bawa-bawa makun raya perempuan sementara dalam keadaan hamil depan apuada isi dia ada maka memang ni malaikai amin 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 tarime puang tanya ini makun raya nareko mak bawa-bawa ki ajak lalu takkan nanak depan apuada ada maka memang ni malaikai amin bu angka makun raya ma cantik matampu lakin nama gerta nekia engka bali bolana yero bali bolana maka bolo nakaribo wiluana siko lalo yero bali bolana siko nuja ay bolo payano maka da matok ke jadi mabolo ke malotong bolo di we bolo payano siko lalo siko nuja we bolo payano biasa tidi makun reng ka makor bolo payano lalo iwe kariti pawilwa na yan sisan na jaji anakna pada sisa bali bolana yero tulinu jayon nangi mapangewan ni lakin na magi napak kwe idi macanti iya mapute magi napakya selekna ternyata nasaba pangkau kena tempo nama bawa-bawa de napaja si mata mak berikada nasaba wirik kada de na wedding ipuada hati-hati ki bu de panepuada idi adai nareko tomak bawa-bawa maka da memang ni malaikai amin amin amin. Tomatua malabiku sila surah malabiku angke hadir nekia angka nang kasewa waktu pangluta Ibrahim bin Adham
Yero Ibrahim bin Adham lawiri fasae Basra. Tempona lori fasae Basra angka pak balut tanewi andre gurutta Ibrahim bin Adham. Maka de yero pak balue nafodangi Ibrahim bin Adham, ya Aba Ishak, ambokna Ishak, Inna Allah Ta'ala yakulu, karena majapunna yero pengala Ta'ala purai na puada, udauni astajibalakum, ellodoak koloria utarimai parelodoamu. Adan naro yero nangi pak balue na podangi Ibrahim bin Adham. Nekia ya Ibrahim bin Adham, asasona je melodoa lori ngala Ta'ala. Setiap saat saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, magi pale yero ngala Ta'ala dekna tarime farelodoaku. Pakku tanane yewe pak balue ri Ibrahim bin Adham, tempona Ibrahim bin Adham lopa sai Basra. Asasaka melodoa ya waliullah. Turakutogi masampaja tudak kutogi wadlodoa lori pengala Ta'ala magi nadena tarime parelodoaku nama kada kenne toy pengala Ta'ala udah uni astajibalakum eloko lokoya nasab pengala Ta'ala warekutu nasabayar parelodoangi riseseta idi atai lori sese arajanna pengala Ta'ala pada itu lau na proposal rakyat loko pemerintah. Biasanya proposal permintaan angka jembatan melo ibangu pakai ki proposal. Angka melo icapai ye loko pengala Ta'ala kita minta di dalam doa. Neka makutane ye nange pak balue pendudukna kota Basra. Ya waliullah Ibrahim bin Adham magi pale pengala Ta'ala dena tarime parelo doa. Ya salat dato je tu kejadian ini makor lah. Weh melodani. Lah dia ni tarima parelo doata. Agana puada waliullah Ibrahim bin Adham. Makkadai panglutta Ibrahim bin Adham. Makkadai yerona sabariena dekne tarima parelo doamu. Mati je tuatimu. Mati hatimu. Nasabayero adita ye di yero patawe, ye naro sentral, ye naro punggawa di nalan raneta. Rilalanna kita tanwirul kulub, yero atiye wadingi ikalompokan menjadi 3. Yang pertama angkariasan kalbun sohi. Yero ati mafacingir riasannya ati sehat. Pada nati tamadang idi rajingi makasiyang sehat ati tak. Nigi panriatina sehat itu. Padamu ilan roalewe yero ati nareko ibiare makanjai nareko ipanre makanjai. Agan rena ati pakasiyangnya lori sesarajana pengala Ta'ala. Agan rena ati nareko mengkalinga ki bicara agama. Agan rena ati nareko masikiri ki. Agan rena atie nareko ipamege banci kalimat astagfirullah anrena maneng ati yero nigi toli panre atina sehat. Yang kedua angkariasan kolbun morid ati malasa tegeasan ati malasa ya sange ati malasa ya naritu ati de ena nama kanja leluna apa sewana na niya pakasiwian na lori sesiarajan na pengala Ta'ala. Sabang angka tu hati. Silalona makanja, silalona maja. Katoto to makro. Kanja pa kusyolo ki. Sisan na makboko ki. Majami lo na dinarimpa ki. Yan na roya sa ngati malasa.
Magi na malasa tina tawe. Na rekode na ruti pandre. Pura sina pandre, baja de sina pandre. Batuan na ada makasiwiannya sewe, baja de sina kasiwian. Hari ini melakukan kebaikan, besok melakukan dosa. Ya asewe, makanya si istighfarna, baja, matutu verosi. Malasa tina to mapak itu. Yang ketiga, angkatoria sengkolbun mayitun. Mati niatinna. Tegena bangsa ria semati atinna. Maka de Andre Gurta Ibrahim bin Adham. Angka 10 pasabaran namati atinna rupatawe. Makutane yero nangi penduduk na kota Basra. Agar konge pasabaran namati atia Ibrahim bin Adham. Makare Andre Gurta Waliullah Ibrahim bin Adham. Pasabaranna namati atina yeror patawe nomoro sidi. Araftumullah. Ya narituna isengi sedi ata makada pengala ta'ala puang. Nekiade na werengi hakna pengala ta'ala. Dari semakada pengala ta'ala fuasewa nekiade ne wereng hakna pengala ta'ala. Aga hakna pengala ta'ala ya naritu melo isompah berarti kewajiban ta idi rupa tawe melo ki masompal lokok pengala ta'ala. Sempajang 5 waktu. Ya narunan caji kewajiban masa riseseta sempajang. Nasabak hana pengala ta'ala, nareko hana pengala ta'ala berarti kewajibata. Nareko angka tau dena patatong nyero sampajal 5 watue, yakin dan percaya 100% tau mati atina itu. Berarti dia yang kayak hadir deh, tau mati atita. Nareko angka tau dena patatong sampajangi mati atina. Nasabak sininna anu malebie na pancaje pengala ta'ala rilebon na nyetanay mas sampajamanan. Jangankan ini error patawe. Tumbuh-tumbuhan pun yang diciptakan oleh Allah semuanya bersikir kepada Allah. Binatang yang diciptakan oleh Allah bersikir kepada Allah. Sininna nabi-nabi, mapa mula Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampajamanan. Nabi Adam salat, Nabi Musa salat, Nabi Idris salat, Nabi Yunus salat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampajang. Bukan hanya manusia yang salat, malaikat-malaikat pun salat. Sampajanna malaikat di langit pertama yang naritu tato materu. Di langit yang kedua sampajanna malaikat roko materu. Di langit yang ketiga sampajanna malaikat sujud. Purasi roko itidal si, purasi itidal. Rokok si, di langit yang keempat sujud materu. Di langit yang kelima sampajanna malaikat purasi tuda sujud si, purasi sujud tuda si. Di langit yang keenam sampajanna malaikat matahaya materu. Di langit yang ketujuh sampajanna malaikat purasi makbiri sallah lokana makbiri sallah si lo abi. Mas sampajang maneng. Jadi narekuan kata udah sampajang. Tanya tu lalan na asala makan inolang. Sininna nabi-nabi emas sempajang. Sininna malaikat emas sempajang. Tumbuh-tumbuhan, salat, binatang pun ikut bersikir. Tiba-tiba engkau nasa nyale nama lebih. Apa dia nasa sempajang. Nasa nyale nama pore nih, kia dia nasa sempajang. Dengarang, sehebat apapun kita, narekode Thomas sempajang, digaga angke tak risesena pengala ta'ala. Sehebat apapun seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, namo maga egana waramparanna, namo maga alabiranna riolona padanna rupatau narekode na pasuju irupanna, na pananungang isampajali mawatuna. Digaga angke na risesena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabak bokot tatuori lebok na yelino monro miri dalam nasampajang. Itu toki
Afare ngarangi memang ni nabita sampajaki. Tomatuai isuruh memang ni pawarkang yang wijanna maka desurong wijamu mas sampajak. 10 tahun umurna wijena de panas sampajang wadin ni ipasang sarikwa mangimas sampajang. Nareko angka lakke pubene sedie makun rai. Nadek na jampangi sampajan na benena. Ria sorimon rina pengala ta'ala. Lai tuntu iyetu lakkeye aku matuanna. Makara-kara lakkeye manitue si bawa matuanna mati ria sorimon rina pengala ta'ala gara-gara sampajan. Bayangkan ni yero nareko tobar keluarga tania bawa makadamelo kisi pupura pakai jusero amatia pasaraki tania. Nekia kita berkeluarga si pupura ki pakai jusero antil janna gangkat tamata dilalanna surugana pengala ta'ala. Yenaru laki ye akan dimintai pertanggungjawabannya. Bayangkan itampu imakun raya anak-anak makun raya ko indona, masih sah. Dilahirkan masih sah sindoe. Napa susus di diwattau. Nah inapa ipasikola wijata. Ipasikola wijata siaga egana balanca. Lewi balancanya ngi wijata. Tiba-tiba marajai anak makun raya. Engkau rohani letuki bolatan nasibai madecek itarima. Nah inapa iro nange lafolakai kurani na kubene anak tak tiba-tiba dek na jampangi wisampajanna. Dek na jampangi wisampajanna benena. Maka tanggung jawab laki-laki itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian di hadapan orang tua sang perempuan. Jadi yang kamana saji salata lakai ini nang sengalena nadek na jampangi sampajan na benena makara-kara tu si bawa matuan nari asori mondrina pengalatan makara-kara tomatua malabiku sila sura malabiku ang hadir iya naro mula-mulanna nasang Andre Guruta Ibrahim bedadaham maka dawat dingin asabari namati yero atinna yero rupatawe iya naritu nareko angka yero seti tau nisang ihakna pengala ta'ala na kiade na wireng ihakna betuana ada de na papole kewajiban na lori sesi arajan na Allah subhanahu wa ta'ala bahasa kasarat atau makadana dena sempajang jadi nareko angka tahu dena sampajang ajab taharap itarima farilodoanna. Alhamdulillah ini yang ke mana hadir rilalana yonronge. Tentu mabela ki pole rilalana iyewe kaumpu. Yang kedua, nasangnya Andre Guruta Ibrahim bin Adham. Waddingi nasabari nama ate atinna yeror pataweng. Ia naritu nareko angka siddi tahu nabaca yero akorangi nekia nalutak milisa ne yero akorangi nabacana nekia naleca-leca misana aga batuana sabak angkatonga toje itu tahu makanya batena baca yero akorangi nekia lisa ne yero akorangi dekna si cocok si bawa pankokena rampe akorangi maka dawa ta'awanu alal birri wat taqwa nasuro ki situlutudu wede mana gagas situlutulungan nama bali bola lai sure patat pengi sampajangnya dena sampajang lai suro pakanjaki apa si sumpunganna ma bali bola rilalanna korangi dena pakanjaki ipakanji suro pakanjaki hubunganna lori padanna rupa tahu dena pegawi bangsa namanan na ye waddingi nasabari namate atinna yero rupa tahu
Akurangi 110 apa surah apa turuk ngala ta'ala rilalanna. Pone rilalanna rekwero 110 apa surah. Semuanya memiliki barakah rilalanna. Bahkan secara umum yero akurangi adalah hudallil muttaqin. Petunjuk imasa riseseta idi yero rupatawe. Jadi nareko angka narampe rilalanna akurangi perintah yarega anjuran si cocok itu si bawa pakulet tai di rupa tahu na sabak petunjuk na metop ngala ta'ala na taruh rilalanna. Nareko vale angka tahu deh ini sebetwangi miro akurangi. Tapi ini sebaca. Ya satu yero mega. Lahir baca yero akurangi. Neki adek nerisa betwangi bakat dek nerisa makada agak katana iya ayat. Tetapi isa baca. Maka de to fanritata nareko angka tau melo mala baraka pole rilalanna akurangi. Na de nisa betwangi ro akurangi. Na de nisa ngi maknana disa na yero akurangi neki nisa mo baca. Maka de to fanritata baca mui yetu akurangi namode tisangi batuanna namode tisangi maknana maka da aga kandunganna iyewe surah iyewe ayat ta baca mui magi na tor dibaca maka da niki baca yero akurangi maka Al-Quran itu akan memberikan berkah kepadanya nasabah akurangi masosoram mapamula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lila angke pura baca yero akurangi lilana Nabi ta si bawa alik malabina pangunutta Jibril toli baca yero akurangi maka siapapun yang terus membaca Al-Quran namoni de napahing batuanna namoni de napahing maknana maka dia akan mendapatkan berkah dari Al-Quran si bawa barakah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabaca mo ipa, tabaca mo ibu, yero akurangi, namoni de nerisa batuangi, namoni de nerisa maknana aga di sana karena di situ ada berkah besar yang diberikan oleh Allah. Dan nia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dingin nasabari latu iri seseta idi tok bacengi akurangi. Coba rana ina sibai madeci. Koi baca yero akurangi tanam metoji adita. Angka susata tabaca ya akurangi. Angka sara ini nawata tabaca ya akurangi. Disitulah berkah besar yang Allah berikan. Tabanding kamui niga poji elongi lagu apapun yang kita suka namu maga ipojinna siddi elong nareko mafaddi isitta na nyapa iponinga kiro elongi macaiki namu maga ipojinna ero elongi apalagi ko tengah sotoni mafaddi si mamusi disko toni macaiki namu maga ipojinna. Tetapi coba bandingkan ketika kita memutar ayat-ayat suci Al-Quran. Putarai. Camatin romatai putarai manyamang isading. Mafaddi isye putarai manyamang isading. Angkasara ini nawata iputarai manyamang isading. Luar biasa. Makin apa korna sabak sejuta berkah di dalam Al-Quran. Nekian nareko angka tahu. Nabaca yero akurangi nekian leca mi isa na yero akurangi. Waddingin sabari namate atina. Yang ketiga, waddingin sabari namate atina sedia rupa tahu. Nareko angka siddi tahu napojina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neke yero sunnah na Nabi tadena patatongi. Anjuran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dena fegawi yero nareko tomate napa ipahan itu ja'a malakani, datanglah dua malaikat layantara ni loku buru'e lisuni sumpul lolota lisuni wijawijata harta kita sebagian yang dipakai untuk mengantar kita nafali sumana ni tawe napai talul jongka nasalita pengantarae pada makboko namanan ja'a malakani, datanglah dua malaikat. Salah satu pakutanana yero malaikae man nabiyuka, niga nabimu. Ako kwelino pada yafala ni jawabannya. Seandainya kita ditanya hari ini man nabiyuka, niga nabimu, ya fala mate ni. Maka dayero nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kiamati tempo tatama rilalan na kuburu etaniana rila tama bicara. Taniana awatangat tama bicara, taniana acata ma bicara. Na kiaritanay kirilalan na kuburu eman nabiyu kaniga nabimu. Betuan na ada tempota itaneri watwero makariyero pangkaukanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipegau rilebon na nyitanay si cocok ngoji si bawa pangkaukanna kilorangnya Nabi ta nareko angka tau tempona tuo hidup bermasyarakat rilalanna atau tonga asasona si cocok si bawa pangkau kena nania anu nakilorangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yena rotau tempona itane rilalanna kuburue man nabiyu kaniga nabimu yena ramule mapwadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi nekena reko angka tau tempona tuori lebon na itanai yero pangkau kang asasona denna sasuai si bawa pangkau kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yero Nabi penuh dengan kasih sayang kepada tetangganya. Biasa turieng kalinya angka Nabi tungkat melona lo masam paja subuh bae angka tau jambak yolona tangana. Ya. Agar napegau Nabi ko bahasa tama kokwe malay sikupan nalay wiero carepa enapa lo masih ini artinya adalah dengan penuh kasih sayang. Seandainya ini are ke kejadian si cocok gak kira-kira pada kira Nabi tak we aja nana tai pastas tai manuk nana bawa bali boleh lo ko boleh we mega mencak Agak pikongi contohkan Nabi penuh dengan kasih sayang kepada tetangga. Betuan na ada makannya ya pasti sumpungan lolona. Nang katoje itu tahu ngapali darah dena paja si salah. Magi na dena paja si salah. Nasaba angka si di dena paja tulumesa itanana tahu we. Si komo na bingkun na yero petawe. Lete. Narekoan kama pakorotania sipa poleri nabita na fegau tuori lebon na itanay bansana na iyewe tempo na itanay kirilalan na kuburo eman nabiyo ka niga nabimu tau bansana iyewe de nulle puade makana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku nasaba de na sasuai pangkau kena si bawa pangkau kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rana-rana ni nasiba madece tomato amanat bikon ke hadi yaitu narik kokoki rilalan na kuburu pitung asoki pitung panni itanai na yero sia soi rilalan na kuburu
500 tahun lelewok na tanai. Takali ini 500 tahun kali 7. Magi na meta. Ia naron nangi menetanya kiman nabi yuka. Si cocok moga si nina si pa si bata si bawa si pa na nabita. Ia rona pojie mapabi temanu itana ini. Si cocok moga jitu itu pangkau kamu si bawa na kelorangi nabita. Ia ro biasa ceko angin tahu itana ini. Ia tu jama-jamamu pojie balle-balle tahu pojie tibu-tibu tahu si cocok moga si bawa nabita. Ia ro biasa malai itanana tahu mesa itanana tahu itana mana nih. Narekode nasi cocok si bawa nabita man nabiyu kanika nabimu ye narode nule mapuada de nule materi asori mondina pengala taala maka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi nampe tu metta kiri tanai nasaba sininna kedo-kedota sininna gau tak pangko kata melo manang inakku tanam malaikat si cocok moga si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Aja nana rampe manangi 10 ya. Yang terakhir. Niga tau wat di nasabari pinamati atina. Ya naritu tau angke pegok ria sange dosa. Madosai. Ya sange dosa nareko angka tau pegau anu na cangi pengala ta'ala. Dena sesuai si bawa agamata na ciangi pengala ta'ala na cangi na bitta pelanggaran weddingi nasabari na mati atina. Satu ketika Panglut Ali bin Abi Talib itanai ya khalifah waddi ki garok pegok dosa angka kalolo makutana lori Panglut Ali bin Abi Talib waddi ki garo pegok dosa maka dei Panglut Ali bin Abi Talib waddi sa pegok ki dosa tapi angka sarana aga sarana maka dei Panglut Ali bin Abi Talib waddi moki pegok dosa ya kipi maka da deni taki pengalatala ko deni tako pengalatala pegok moy agi milong pegau ya sange dosa narkodeni te pengala ta'ala pegau mana muy pakke de yero kalloloe de afone rulle de ali tattaki ni ta pengala ta'ala kamu fa gasara laingi ang kamu fa aga piye ali waddi moki pegau dosa ya kipi makka da sinin na yero dalle dena pole ko pengala ta'ala pego moki dosa nekia ya kiki maka da yero anu da tanrewe tainungi tapakewe tapakema napasa tania dalle pole ko pengala ta'ala akka da yero kalloloe na sininna anu ipakewe sininna anu yanrewe sininna anu inungi napasa ta pole mana ko pengala ta'ala kamu faga sarak laingi kamu fa agapi narekomelo ko pegok dosa sapaki lino lain tania linona pengala ta'ala monrema dosa yaitu nareko napali kita na tawe ko siden ringwa di moki lo ayo wadi moki lo negara lain tetapi ye welino apunana pengala ta'ala maka de Panglut Ali komelo ko papole ja sapa ko lino lain tania linona pengala ta'ala monrema dosa maka de yero kalloloe de apo gagon ro lain sangadina punana pengala ta'ala ya kamu fa gasara lain maka de Panglut Ali yang kamu pa 2 pi aga pi yaki ko demu mate waddi mokko pegok dosa de pamu mate tuo ko mataru-taru maka de yer kallole de apunul lay ali
kullu nafsin saikatul maut tungka anu makinya wae pasti narasakan ngiriasangnya matingan. Asa tanangi masa yang 5 agak pisidi. Maka dah mulai kay yakini. Maka dah narekobaja singa dia mau mati. Datanglah hari kiamat, kira-kira mulai ka masuk buang malaikat ya sorry monrina pengalatana. Mulai ka masuk buang malaikat sarekwam mengide natika ki napiaki tamari lalan naranaka. Mulai masuk buangnya malaikat, silahkan melaksanakan yang namanya dosa. Kira-kira kagak mulai masuk buangnya malaikat. Maka dia kalau loe dek tu balik gagal lalang al. Sehingga sininna atau angkep pegok pangkau karilewon na yetane semua akan dipertanggungjawabkan. Nasabalinona pengalatala ipyon repegok dosa. Nita ki pengalatala. Sininna daleria punanya pule manang ipu pengalatala. Dan pasti kita akan melalui yang namanya pintu sakarat, pintu kematian. Dan di akhirat kelak dekne rulle menghindar pole riasangi malaikat angket pisa-pisa yeror patawe akogi suruga yarek gasiwalina suruga nonroy tomatoa malabiku sila sura malabikon ke hadir yalai kesimpulan rilalanna yewanni mak barakai makadai bulan Zulhijjah marungu ipngala ta'ala natarima farilodwat. Maka perbanyaklah doa di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini. Tapi tengarangi papasanna andre guruta Ibrahim bin Adham. Maka daw panna namati atinna yeror patau. Maka tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman nangi urampenga kiwad di nasabari namati ati. Si boleh-boleh tamale pengaja ya belei sarekwam mengiro atita tetap menjadi kalbun sahih ati sehat pada ria punai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.